A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi wangalizi watukufu ikao ule mrudunga ho usikwalewa unujuma ikosikwalewa unuritauza hautaha mzima mengoni mwema zababi ikawa ujihunda hunu moroni rangu sanfila tawasuli hankunu yarinike mbabi ezajiri husuwa na jana waili ikawa ye mzima hafarikana dunia na hini natula shononde manama bazi osikale uri mtsaha ukayange na zinji za utekeleza owakomori warambushihane nele suala lino akama manama bazi heli kadwe rao na harmaze rezo sosio riono hamashe shetendwa shijiri harma eshido sha volovolo holi ho bazi mwana msanfili mwana mhankunu mwana mamahame chitura shinu heli kaodu wa shienshi hushenshi na mlaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shituna shinu wanu watoto waili ikawa wofanya hazi harumweshi indo shavolovolo wouza feleke harumweshi indo shavolovolo shinu wahuzu le feleke mzima yeuza mfi yatowe roho weyeuza mfi yakanza yatolwe roho yeuza feleke yatolwe roho yeuza feleke baada wahuza ze weyauzu mfi yae weyauzu le feleke le hayo tawatimizi hazi kama laada kawatimizi hazi wonsi pia udunga na wonsi pia usaumbwa ni hula rozornoir ya sarakati adovanu ondo wejiela we jitambusa we fanyase dogo zao uzula pia ndewe la wanahula wenda malahoni hao we lawa harumai hazi hao wasi harumai sarakati shamdo fadila ya sarakati ila chao siahula wende wandisho shindana wende hata wandiso lihizana wende hata wandiso dezana wadezana wende hata wandiso wawana watampulwa woi habako hahe woi habaliwa wende habako hahe amori fikiru kabalao mani uhisa pelezo wabala weyakatowe roho ajuhala wao hahe arenge 45 le yahuzao zemfi aitomba funi bakaturia mrika oyonsi alawa wao hahe adeplace aho pareni ndi adungwe pare hata sulibo gizimbanki bala o exulibo gizimbanki bala atengele ambabi bo muhanda jubala kabo bantu bala wahuzao zemfi alelesa bala hasihi ubarini osobarini ende abiria heya bujuma inyumba yao la yambago yakawana naye heya ujubala wala yaulaya wala hajuha nguzi yo karanti ranti bamdu kadoka na hila ranti basi wandu rafanya hazi ngo tasira lemewa shawoi hadiside ukaya katina ujoro la kuruni hunu rane jatinza Rafaeli wodu yakawana kode daina ebani zizika wakatindi msana masiu ika aruma maharibi uheya maharibi uheya ono Rafaeli wodu yakawana daina huo ya mtiati yatinza Rafaeli boya anda ya taziwa Shabala Karimu wala ya ulaya hafa marehemu Karimu wala juha nguziyo aligutu amani na ola sa decide ka ifu ya Mungu kake na ujorohola kuruni rai jatoa roho sina ujorohola kuruni hunu rani jatoa roho bahe marehemu Karimu ajuhangu mziyo ka ranti mauka babo bayoti haki shai jaje wala ya kautowe roho hato jifaliki ondo nani ha marehemu umenelewa marehemu la moto yakawane Rafaeli kondani ha marehemu awe hajoma wala baleka ransekila ngodo ya mtinze marehemu wala juha ya mzingare kadulo ndani yangu mtinjio ndani yangu sabedirika we yakanza yatinzwa koda ni marehemu we yakanza tinzwa umanza ni wa marehemu akadi na marehemu alafu anjonda ni abandaya haile baya namna la kaya bahewola yakautinza
hajaba la moha amarehemu wanzo ya njionda ni amarehemu arema wamyoka utinyonda ni hangu batichi gota hendini ahila divanu yakaukaua ba yamte 45 kilo mbafuni ono yaitowe tena yamrunge yo banu yaitowe tena yamrunge banu yamsilishe bonsi ça veut dire que hamre maison de ziraru mreme banu hamsilisha bonsi likale hadisi yabi yebo mwanadamu hindi mdelenka mwanadamu baada ya setende shabira rijari juwe mwanadamu hindi ni swafi amlo kalindelenka la kamaore la fanyambi maore litowa roho maore li dhulumu ye mwenye wala tole roho maore litia nyumba yao la ya tole roho maore litia nyumba he mndo wendu zao la ya tole roho maore ombo duwa Mwenyezi Mungu yabenuwe emnyufanya eshetendwa shila maore Mwenyezi Mungu akojombe nuangazija haruma marehemu Karimu hodi honda nyinyi mazababi yemfanya rongo hindi banda hasa hatwezo nonde mjokima nyanya hatwezo nonde banu woi delenkalino kalin delenka ngujuro gendarmerie ngujuro mahakama hafanya hatawa haparisiwa kaja parisiwa ka rakana shara jua baada ya fanya zeno ngoyo gendarmerie imifadhi parce que aliyafanya zeno ngoyo wala shama kamnizoma na sur place hatopare serikali direct wala pare serikali direct ujamu eximbanki wala wachabala wamdenge direct yeye moto afanya njia zokaya tawe shaka na jujwa ya tawe parce que sanfili na la faleni yavuti y'abantu bazima wambo bazima sisi sanfili na la faleni yo bantu bazima abatolawa la faleni wanzo he sanfili basi maraba menji manama bazi mana mahunu mrani shatika hanzari kasekifu sha opandwa hahora eyinwa janza utowe wandu hamada wanu kao ngwajunda uvolovolo ikao warehanya kalte zinji message za utowe husu ye hifadhi ya ndani yani ministre de l'intérieur ujanza mambe message hindi husu ye maire wa mjwanzi wa Moroni ujanza veri sala hindi hanu mada zinu hanu mada wanu watike hunu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hawenji zambabi tena tijomba ministre de l'intérieur hinsi ya hatu yatowe amri ya ukayabanu mwanamume ya forowembua ya forowale shishio hii ndio natafutiri ndi tijomba ministre de l'intérieur yatowe amri serikali ya hatu ya amani ya hatu wasemonziani ni mwanadamu jondi haforowale mbua waforowale shishio ya uziyarengo hazabarindi sikiwa undo wenyi mastama tabuyana mwanamume ngo forowe mbua zabarindi ngo forowale shishio zabarindi kuyo ngeone sawa alama ya mdu kriminali ngo wakati wajiforowale mbua wajiforowale shishio yongeone sawa alama ya kriminali no weti mrumshe we mrumme wali jome ya ministre de l'intérieur urisaidie si mashababi wa hensi utowe sharia ini mndu jototembuwa weli shishio ya rengwa ya ufanyilwa hukuma awa ondo wenye masakayani au tukufuwa hanyu. Assalamu alaikum. Upande wa hela meri pande wa hela meri Mwenyezi Mungu tijomia monsieur le maire wa hatu heze jitahidi zahe hazila jitahidi njema yari meli yazo Mwenyezi Mungu ajom libandro jomia security yahe ijaridishe hakuyu unushindoni rike juma angaliana unushindoni ranzi ba arjondi sautundiana vanu karistundiana vanu nadishira tundiano mziani karishiri ramula na vanu rakansi mazima abatonziani ngarusha ramulani. Assalamu alaikum. Maraba menji manyasi bazi maraba menji wa ishilizi kaodo makauridunga garimbushiri aoni juma njema ya khairi na barnamaji njema ya baraka yabo rikaanza rijue eza jiri hindini hauta wa balbala enge manyasi bazi shababi mzawema zababi wa junda o harma mjiwanzi wa Moroni harini ka izokado za jiri harma umraya wa hankunu waswili sanfili yabo garimbushiri aoni asubuhi njema ya khairi na barnamaji njema ya baraka.